Odlična podrška. Idemo dalje, sljedeći band dolazi iz Topole, zovu se Aritmija. Može malo, ajde malo prenijeli aplauz da se vidi spremaju, pa svi imamo tremu večeras. I kako oni krenu, ja samo da kažem da je glavni pokrovitelj opština Velika Plana i prva mesna zajednica. Ostale pokrovitelji ću reći nešto kasnije. Ovo je za moju zatrovanu generaciju. Ovo je za zatrovanu mladu. Zatrovano mladost.